What's going on? Strategic shipping route linking Europe to Asia. 18,000 ships pass through here each year. In 10 years, Somalian pirates have attacked. Yes, akubita. Mana niyo muru. Kore nawe. Mana niyo buhungiro. Sinzotero atiba batwika kandebe kwa dumba agasikuni gicyuje ariko mana ubu n'abakora turi atenga waburenze kuba hari undi mutipe mu Burundi ndo kurakana mutima kanda ari mutima umutima ni utwika Oh. What? Oh no. Kanashikirizwa n'ubuyobozi y'igihugu yavuyemo kugira ahanwe bihagije ko ibi bintu by'aba diaspora bace bafatwa uko batari atenga ariko nizere ko nizimbobo nyene z'aba diaspora zishasha ziriko ziragera mu bihugu byo hanze to ariko na diaspora mu OG wasanga muri biboro by'ibindi nizimbobo gusa ziriko ziraza muri Amerika cyangwa mu bihugu byo hanze mu Bufaransa n'ibiki ni naho byanabereye atenga bya
think ndi mu Faransa ko mbona amakuru abivuga nibaza ni mu Faransa. Ako reka ngira icyo nabikoraho muri aka video yasambariza abantu mubone iyo wa diaspora muri hanze muri ko murakora sinzi gusa reka ndebe icyo nokora hanyuma ibindi turabandanya kandi murakoze. Ladies and gentlemen, it's your boy the Gino X, the DJ 257, your presenter 257. We're talking about Burundi, baby. Nwamungu wamenyereye ava kuri Free Agent Entertainment mukorenga kuri subscribe hanyuma tubandanye tukiganira mukindi uko ndabaza n'utuntu dushasha dutandukanye mutubona umwanya ku mwanya ni notification gusiza kuri telefone yanyu mwaje mukikaho ibindi bikabandanya. Nwamungu wanyu yatembaga ko manje Imana gatega ibiganza tingaho mbiva mwana wanje nacu zamutukubiri yo so nimubona ndiko ndatwenga aho se ndatwenga kubera ko nishimye cyane ari kubera ndiko nakora ikiganiro cy'uyu munsi sina content sina no byita ngo barateguye cyane n'ibiki ngo ikintu ndabifise no gusa nashaka kugushikiriza ubutumwa kuba diaspora ku bantu bari bose batuye kuri iyi si ya none iki kirimo. Ndiko ndavuga ikirimo, ndiko ndavuga ikirundi, Kinyarwanda. Bana abakongomani, abatanzania, abakenya, abaganda bumva iki kirimo kuko turi ahantu hose, abarundi n'abanyarwanda turi ahantu hose, so turi any corner of this world. Ibyo nashatse kuvuga, ndiko ndashaka kuvuga kuki araka video nabonye man akavuga nabonye narivuye ku kazi byari niye no vuga tereka mbega scoring gatu ko ndirira usiriyo twanje nibire ku kazi ndiye mbona ka video ariko nikashimishije bari kandi yomboza ati nikashimishije bibaza ndi kuvugira ku bantu bose bita amazina cyangwa bitwa amazina bibaye no kuntu baboneka. But I'm the general, bro. I'm the general. So I see things. Ari bintu mbona ntibishimishije nkanjye. Sina ike n'umuntu mana ntabwo bakwita general kubera ko wagwanye gusa rero no mu gisirikare no mu mutwe no ku mutima gisirikare no ku mutima bro. So araka video nabonye mvuye ku kazi tu icyo bisa ko ari ikintu kavuga ari ikintu nogakorera. Dufite abasista bacu, dufite abagirlfriend bacu, dufite abagenzi abagenzi bacu, dufite abasista muri famille zitandukanye, dufite abakuzine, dufite abatate, dufite abatantine, dufite abantu benshi batandukanye b'igitsinagore man. Uri umuntu w'umutipe man, ufite ubwenge bukomeye man, ufise like bro umukobwa ukamukubita kuriya man, ivi ku mukobwa, inkokora ku mukobwa, ugashyiraho imitwe man. Uri kurwana na Mayweather, uri kurwana na Ali Muhammad, cyangwa uri kurwana n'undi man, ni sister wawe bro, ni girlfriend wawe, ni igitsinagore, ni igitsinakobwa bro. Tekerezaho kantu man, bavuye mu rubavu rwacu, ntabwo bafite imbaraga nk'izo dufite. Nimo umuntu agushavuje cyangwa agakurakaza bigeze kuri urwo rugero ku buryo wumva ko uwo mukubita bro. Hariho guhana umuntu utarinze kumukubita bro, hanisha umuntu ubwenge man. Utarinze gushiraho ivu, utarinze gushiraho umutwe, utarinze gushiraho ingumu cyangwa inkokora. Umushiki wawe ni mushiki wacu,
ni girlfriend w'uwundi muntu, ni girlfriend wanje, ni girlfriend w'uwundi muntu utazi icyo azoba ejo bundi. Abo sinobagaya mwana, sinobagaya. Ikibazo nagituye nkoze immigration. Iki kibazo ndabe immigration mu maso ndababwira. Ndababwira ikintu kimwe. Nimba ari ama-ofisi yatandukanye, nimba ari abayobozi batandukanye muri immigration, nimba ari iki cyabaye kubiri y'ibyo bagendezaho, tuvuge dutangurira mu 2000 gushika ubu mu 2024. Ndabizi ko hari abakozi mukora muri immigration mu gihugu rurimi bari ugenda mushikiriza mwana mbere yuko muza n'umuntu ari wose hanze Ubufaransa, ari naho iyi kese yabereye. Nibaza ko hari immigration ikorera mu Burundi, ikorera mu Rwanda, ikorera muri Congo, ikorera muri Kenya, muri Tanzania, za Uganda n'ibiki, ahantu hose haza n'impunzi hanze. Ndibaza turebye inyuma tugasubira muri kese buriya mupeti aho yoba yaraje avuye, ndibaza ko hari abamusinyishije mu gihugu, sinzi igihugu yaje avamo, ariko icyo nzi cyo ndibaza ko avuga ururimi twumva, ururimi ko ndavuga ngira ngo nimba ari Kirundi, nimba ari Kinyarwanda, sinzi nimba ari sinzi, ariko icyo nababwira cyo ndabizi ko ururimi ndiko ndavuga ari nabwo ariko aravuga yakoresha mu gukubita uriya mutoka, ari nacyo cyanatumye abantu batishimye, cyanatumye mvuga mvuye mu kazi n'ubu sinicara vuba. Ndabona ndizera ko mubona ukuntu nambaye, niko naje mu kazi nambaye, so bivuga ko bitatumye sinanatekinga na shawa. So byambabaje mubasinyisha kandi mukaba mwabahaye ama interview n'amasemina, seminari zo ziriya nyigisho z'ukuntu bazitwara hanze n'ibiki nibaza ko mubibabwira, right? So nimba mubibabwira bakaba bazi ko ibyo bintu badakwiye kubikora, cyane nka kwa kundi bavuga nyine mu Kinyarwanda no mu Kirundi ateki baravuga ngo n'umusaza aratinya mama we, right? None kubera ko uvugana n'umuntu kuba wumva ko umukubita bimwe arakubita nk'uvukana mwose ibere rimwe aramarasamo, mu gihe abandi ukora kuri mushikiwe bro kumva yo kumye, ariko ni wowe ufite uburenganzira bwo kumukubita na papa wiwe cyangwa papa wanyu cyangwa mama wanyu utamukubita mu buryo bw'uburakari. Waremwe gute, wumva umeze mu wari wose siko aravuga wabikoze we, ndibaza kuko ubirabye ukaraba video siwe hari ibintu yari yafashe, kandi ibyo yari yafashe ibyo ari byose ndibaza ko ntabwo yakagombye kubifata kuko nta nubwo byemewe. So nicyo gihugu arimo cyangwa n'igihugu yavuyemo, ahubwo icyo nobasaba ni uko yosubizwa aho yavuye agahanwa n'igihugu yavuyemo, niyo yokumva ububabare y'ibyo yakoreye mugenzi we, kuko mu bihugu byo hanze ibyo ngibyo barashobora kubifata nk'ubusazi cyangwa bakabifata nk'ibiyobyabwenge n'ibikiyatozi, ariko ndibaza ko aha ni iwacu byoba byiza gusumba. Nanjyeho umunzaniyeho ishyano namukanda kabisa, namukanda bro. Wowe wari ngiye bakunze nenge nagukanda bro ku buryo waza ukora ibiganiro cyangwa ugakora n'ikindi kintu ukazubabwira abantu ati ibi ntabwo wakagombye kubikorera umuntu muvukana cyane ikiremwa koga
igitsina kobwa uri aho ngaho uri kwita umuntu nk'umusirikare mwana n'abasirikare ntabwo bakubitwa kurera bakubitwa ni training is trained is not the bullshit yeah it's not so kuri ibyo rero reka navuze menshi reka tubereke video murabe ukuntu byagenze n'ukuntu bimeze hanyuma mwebwe tubandanye video turabe icyo umuntu yovuga commentaire cyangwa suggestion iyo ari yose reka turabe video turabe ariko gusa twiyubake mwana twiyubake so nizere ko video mwayibonye vraiment irarenze sikuvuga ngo nukurenga bwiza irarenze mu kigongwe n'imbabazi uriya mukobwa mana nimba ari umukobwa nimba yamukoreye ikintu kingana gute n'ikintu kingana gute ushobora gukorerwa n'umukobwa ku buryo umukubita bigeze kuri n'igiki yagucitinze se bene hari abantu bakoze ibyo bakora muri Afrika mene mu bihugu by'iwacu badukoreye ibintu cyangwa bakoreye n'abandi ibintu birenze bro ariko twababariye cyangwa bababariye n'abandi n'ibiki none n'igiki umuntu igitsina kobwa cyo gukorera ku buryo umukubita bigeze kuri iyo I don't know. Sincho nabivugaho gusa icyo navuga vraiment kandi rero gacu usanga abantu bariko babikora guhera mu tuvuge mu bihumbi 2000 corona ivuyeho kugeza ubu muri iki gihe abantu bavuye hari yabashasha nibo bari bizanisha za mentality bakuye hari yasinzi ibintu baciyemo sinzi biba mana ntabwo musubye abantu baje muri za 90 kangahe bavuye muri Afrika man baciye mu bintu bikomeye gusumba ibyo mwakiyemo n'ubuye buzima bubi bwo canke buteye ubwoba mwakiyemo butuma ukubita umuntu bigeze kuri ya man sister wawe kwanza boss ndabizi neza ariko amakuru ko avuga biravuga ko ari sister wawe naho yo bari girlfriend wawe canke n'undi muntu muri quartier ibyo bintu iyo mentality ikura he man iyo mandi yo kumva ko ukubita umuntu bigeze kuri wumva kuri giki cyangwa n'ubundi afise bo reka tuvuge kuba wanafise nizo mind zabo mu mitwe niba ufata igikoresho man ukabona icyo gikoresho ntushobora kugikontrola reka aba ari icyo kigukontrola gikontrole ikigukontrole gukora ibintu udashobora kwisobanura inyuma fata umuntu ugakubita umukobwa bro umukobwa gashiraho ivi bro gashiraho inkokora gashiraho umutwe imagine ari wewe man dore ko nabonye ko ufite n'umutwe muto bagukubitaho ivi uwo mutwe wawe wa mbere utema come on bro hari indirimbo numvise ejo bundi y'umunyamerika avuga ngo young and dumb yeah young and dumb bro you young and dumb nigga icyo nabasaba gusa aba bagushikije bakurepotinga hakiri kare bro bagusubiza iwacu baguhane neza kubera ko aho ngaho bashobora no gutekereza ngo ni biyobwa byengeni bikingo ngo dukomeye mu mutwe kubera ko uri muri Afrika ni utekerezaho n'ibindi bro bagushira iwacu baguhane neza kwe guhanwa
n'ubundi abitekereza kubikora biriya ari umuhungu ashaka gushira ibintu. Bro, that's your sister, that's your brother. It can be your sister, it can be your girlfriend, it can be your mom, it can be your auntie, it can be anybody. Anybody, igitsina kobwa, bro, don't ever put your motherfucking hands on women. I say that. Don't ever put your hands on women, nigga. Ubwo n'ubugwari, bro. N'ubucucu, man. Don't ever do that in your life. What always a man areba iki kiganiro. Don't ever put your fucking hands on a woman, nigga. I'm done with this video.